و امروز فکر میکنم که زیباترین بسم نوروزی همی در بلجوان است. بخدا که در دیگر جا میدان و فیروزه و نمیدونم لایق و دیگر را پیدا کردن ممکن است، اما این طبیعتی بسیار زیبا فقط در بلجوان است. این هوای واقعا هم دلنواز و روحنواز فقط در بلجوان است. ایامی فیروز آمد، در عید نوروز آمد. من بهارم، من بهاری کشت و کار. بادی نوروزی نو میوزده، اوچه جانم سومنک میپزده. خشتق با ای کف گیداری، کمری و کفتر پرپری. نوروزی خوج سفر، گلوتی سال آمده است، گلوتی سال آمده است. من تو بعضی گلهای جهان آوردم، یک دسته گل ای بلجوان آوردم. گل چیدم و گل گرفتم از کوه و دمم، بهر دلی نازنینی جان آوردم. چشمی خمار داری دختری بلجوانی، چشمکا خماری دندانکاش مرماری، چشمکا خماری. من بیا کی نوروزی کنه، صداقی و سنجمال نوروزی کنه. این صحنه را زیباتر میکند با سرود و ترانه و با زیبایی. فیروزه حافظова استقبال بگیرید. مرحمت. سرزمین ما عاشق روی تو منم، سرزمین ما. دور صوبای لایق خالف استقبال بگیرید. اگر فصل بهاران میرسیدم، دلشادی فیض‌الله که کسی فکر میکنم که زلفانی بانو و زنی تاجیک، دختری تاجیک اینقدر صمیمانه وصف نکرده. مثل که دلشاد جانی عزیز مرحمت استقبال بگیرید. نوروز مبارک شود، آباد باشین، همه کسی دستگیری میکنیم. سلام باشین. نظر و هنرمندان اینجا هنرنمایی کنن. استقبال میگیریم. پرویناز مرحمت. ҷашни наврӯз яке аз оинҳои бостонии ниёгони тамаддунпарвар ва соҳиби маърифати мо аст, ки аз фарорасии соли нави хуршедӣ ва баҳори зебо 65 мужда медиҳад. наврӯзи аҷам, ки аз қадимтарин ҷашнҳои орӣ буда, дар тӯли асрҳои зиёд аз санҷишҳои мухталифи таърихи гузашта ба ҳама зебоию назокаташ то замони мо омада расидааст. имрӯзҳо қадами неку мубораки худро ба сарзамини мо мегузорад. наврӯз дар таърихи тоҷикон мисли китоби муқаддасест, ки суннатҳои неки гузаштагони моро дар саҳифаҳои худ нигоҳ дошта то ба замони мо расонидааст. мо бояд шукронаи даврон намоем, ба қадри заҳматҳои дар роҳи таҳкими сулҳу ваҳдат ба харҷ додаи роҳбари давлат бирасем ва барои обод гардондани ватани аз худ қуввату ғайрат ва ҳиммати худро дариғ надорем. бо фарорасии иди зебои наврӯз ҳамаи мардуми шарифи ноҳияи балҷувонро табрику муборакбод намуда, барояшон тани сиҳат, бахту саодат, хонаи ободу дастурхони пурфайз орзу намуда, гуфтаниам ҳама ҷо анҷумани наврӯз аст, тоҷикистон ватани наврӯз аст. наврӯз муборак бошад. ташаккур. ташаккури зиёд муҳтарам раис. ҳозирини гиромӣ, ҳоло сухани навбатӣ бо камоли эҳтиром муҳтарам давлатзода Нусратулло дода мешавад. марҳамат. ҳамватанони азиз, муҳтарам сокинони ноҳияи балҷувон, ҳамаи шумо ва дар симои шумо тамоми мардуми сарбаланду заҳматкаши ноҳияро аз номи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати наврӯзи оламафрӯз табрику таҳният гуфта бароятон саломатӣ, саодатмандӣ ва хушбахтию хонуободиро таманно менамоям.
наврӯз воқеан аз ҷашнҳои пурифтихору бузургтарини мо тоҷикон аз муборактарин ҷашнҳои миллиямон аст ки аз замонҳои қадим то ба имрӯз бо ғояҳои олии башардӯстона дӯстиву ҳамкорӣ созандагиву ободкорӣ инсондӯстиву хайрхоҳӣ созандагиву ободкорӣ аз зебоию неъматҳои табиии мардумро диди ҳам меорад. шукри худо ки ба наврӯз расидем. барфу яхбандиҳо гузашт. бинед сабзаву гулҳо баромадааст. акай сайдаҳмад, акай нурулло, биёен. ҳалу теппаҳо ҳама сабзапӯш шуданд. гӯспанду барраҳоро ба чароғоҳ мебарем. ایامی فیروز آمد دریدی نوروز آمد ایامی فیروز آمد دریدی نوروز آمد رقص و غزل خوانی کنید ماهی دل افروز آمد رقص و غزل خوانی کنید ماهی دل افروز آمد ایامی فیروز آمد دریدی نوروز آمد ایامی فیروز آمد دریدی نوروز آمد. ای خلق نیک آیین نوروزتان خجسته ای اهل مهر و تمکین نوروزتان خجسته از خاک پاک اجداد از این دیاری آباد تا مهر ماه و پروین نوروزتان خجسته ای بهاری عالم افروز السلام
آمدی بر عید نوروز. السلام. من بهارم، من بهار نازنین، من بهارم، من بهار محجبی، من بهارم، من بهار کشت و کار، من بهارم، من بهار روزگار. ای بهاری عالم افروز، مرحبا بر دیاری تاجداران، مرحبا. نوروز از قدیمترین و عزیزترین جشن‌های ملی مردمی آریایی نژاد بوده. با مرور زمان و عیدی در حقیقت خلقی مبدل شده است. خلق ما بهترین آرزو و امید خود را قبل از همه با نوروز، یعنی سالی نوی اجدادی خیش، پیوند می دهد. نوروز پیک شادی و سرور، شکوفایی و زیبایی، آغازی کشت و کاری بهاری، پیامی احیای طبیعت می باشد و گردش در روح و جان آدمان پدید می آرد. نوروز اجدادی ما در راه تشکل تاریخی خود مشکلی و مانعه های زیاد را پسی سر نموده، چون سنتی والا و رسمی دیرینه ملی تاجیکان به بسیار مملکت های مشرق زمین راه یافته، تدریجاً ارزش عمومی بشری پیدا کرده است. چکم پوشدهی ای دنیایی سعادتش پر از جوش دهی. دامانی که شادم و محبت بارش از مان و به دوست بحری آغوش دهی. پس مان و به دوست بحری آغوش شده. پرپری خشتق با ای کبگی داری، کمری و کفتر پرپری با ناز و نازی دیل بری،
مرغی مرجان آمده است با ناز نازی دلبری بین مرغی مرجان آمده است ای در پشت ها گل ها قطار روس منک بر من بیار ای در پشت ها گل ها قطار روس منک بر من بیار در بزمی شادی دیار چکری و تاران آمده است در بزمی شادی دیار چکری و تاران آمده است من تو فضیگل های جهان آوردم یک دست گل ای بل جوان آوردم گل چیدم و گل گرفتم از کوه و دمم بهر دلی نازنینی جان آوردم چشم خمار داری دختری بل جوانی زیب کنار داری دختری بل جوانی نامی تو ویردی زبان دختری موچه میران نامی تو ویردی زبان دختری موچه میران دل مشکار داری دختری بل جوانی زیب کنار داری دختری بل جوانی نامی تو ویردی زبان دختری موچه میران نامی تو ویردی زبان دختری موچه میران دختری بل جوانی شیری سوخنک شیری سوخنک زیبنده فقط بستی تو پیرهنک گل پیرهنک
که شیدا به تو گویم این را والا به خدا خیرامی چون کبری داری چون کبری داری ای دختری بجوانی شیرین سوخنک شیرین سوخنک زیبنده بقد بستی تو پیرهنک گل پیرهنک گلهای تمامی بلجوان در چکند آ در چکند دیدری قلبم جونه گذری دیمم به جو ببری برای کوشش ها برای آبادی ها برای پیشرفت برای هر چیزی که واقعا هم خانه ما را دیار ما را ملک ما را کشور ما را زیبا میکند و همگی در پرتو سیاست واقعا هم خیرتمندانه سرور دولت بازم برای پیشرفت برای شکوفایی بیشتر تلاشی از این بیشتر خواهیم کرد. همین طور است یا نه؟ نوروز مبارک باشد برای همه شما. اکنون باز برنامه جالبتری برایتان شروع می شود و امیدوار هستم که تماشا میکنیم و حتی خواهیم رقصید. اولتر از همه دعوت میکنم یک بانویی که فکر میکنم این صحنه را زیباتر میکند با سرود و ترانه و با زیبایی. فیروزه حفیظова استقبال بگیرید. خوش آمدن. فیروزه حفیظова زنده باشین. تشکر برای شما. امیدوارم که جالب بود آغاز این محفل و ادامه‌اش همچنین و فکر میکنم که همگونه جالب خواهد رفت. و امروز فکر میکنم که زیباترین بزم نوروزی همین در بلجوان است. به خدا که در دیگر جا میدان و فیروزه و نمیدونم لایق و دیگران را پیدا کردن ممکن است، اما این طبیعتی بسیار زیبا فقط در بلجوان است. این هوای واقعا هم دلنواز و روحنواز فقط در بلجوان است و ما همگی مردم خوشبخت هستیم که هر گوشه تاجیکستان این گونه خوشباد و هوا و زیبا است و هر گوشه تاجیکستان روز تا روز ساعت به ساعت زیباتر می شود، خواستنی‌تر می شود، دیدنی‌تر می شود. و دیروز بینید هوا چه خیلی بود، نه؟ باران بود. شما میدونید که اگر باران ببارد چی می شود؟ میدونید؟ اگر باران ببارد چی می شود؟ اگر باران ببارد محفل ما بازم جالبتر می شود، زیرا که
муаллифи таронае ки чанд вақти охир хеле машҳур аст дар маҳфили мо ҳузур дорад ва вокана он пайраҳае ки устод давлатманд онро ба як шоҳроҳ табдил доданд акнун вориси дигар дорад ва акнун шогирдони ин мактаб зинда нигоҳ медоранд ва даъват мекунем бо ҳамин тарона оғоз мешавад даври сурудҳои лоиқ холов истиқбол бигиред лоиқи азиз барои як даври сурудҳои бисёр хуб воқеан наврӯз арзандаи ҳама гуна таҷлилҳо ҳама гуна ҷашнҳо дар сатҳои бисёр баланду боло ҳаст зеро ки наврӯз на фақат сари сол на фақат бедории табиат на фақат бедории ҳама мавҷудот балки барои мо як шаҳодатномаи таъриху фарҳангу тамаддуни чанд ҳазорсолаи мо аст ва фикр мекунам ки бибинем ки новобаста ба ҳама ҳолатҳое ки чанд сол пештар буд масалан замоне ки мардум наврӯзро таҷлил намекарданд ине ки дар ин сатҳ вале мо анъанаҳоро дар баробари забону фарҳангу дар баробари таъриху тамаддун анъанаҳои муҳимтарини наврӯзира нигоҳ доштаем ва аз қадим дар хонаҳои ҳар кадоми мо далдаи сари солӣ буд не дангича буд далда меганаш хуб хоса ҳар хӯроке ки дар оғози сари сол тайёр мекарданд омода мекарданд ва он анъанаҳоро мардум ҳарчанд ки ин гуна васеъ набуд вале нигоҳ доштанд иҷро мекарданд ва бузургии мардуми миллати мо ҳам ҳамин аст ки мо имрӯз дар ин фазои воқеан ҳам осоиштаву роҳатбори истиқлоли давлатӣ метавонем ки дар ин сатҳ наврӯза таҷлил кунем ва воқеан ҳам ба ҷаҳониён бигӯем ки тоҷикистон ватани наврӯз аст зинда бошед хуб мо маҳфил идома медиҳем ва сарвандумаи мо ки имрӯз ба ин маҳфил мепайванданд зиёд мешаванд шумо агар ҳис карда бошед узвҳои бадана тақсим кардаги ҳастанд барои гесуон якташ мехонанд барои мӯи сар якташ барои қадди расо якташ ва якеаш фақат дар бораи зулф мехонад медонед ки аст зулф беҳтарин дилшоди файзулло ки касе фикр мекунам ки зулфони бону ва зани тоҷик духтари тоҷик ин қадар самимона васф накарда мисли он ки дилшодҷони азиз марҳамат истиқбол бигиред наврӯз муборак шавад обод бошед ҳама каса дастгирӣ мекунед